Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Sautuli giseng bakuntob ya HANM ke MPUF ke RBYO ke MPSO hak arfu arterek mulai luar arjar arfuar kilahir syakasnong Khanapara Ribhoi district menit jurep ya jingtai ke kasino hadian bakila penpau bakim syanya syu ya ke sorkar kabala syukular tang dak ketien man pinsenge ya ke ni kam khalai kat balai ngut gibriu kiladap yo ya ke license basipor ban bu ketem ya ke khalai Hakani kejing jurep kiseng bahalang kilalam baga kerdap jong ke kasino kalakhang kerdap bat kim sim layo setia bandrung syapo hakaba kila sedang mat pinpra ya ke kerdap bat dei hadian kejing ya keren bagi bor pulen kita khat jong kikun hun seng bahalang kila sange bat chupulong tang kejing ra plakat ban persya ya kejing tei ya kani ke kasino kum kejing aimin CM na kaliang jong MLE ke umroy ba George Billing do ulah yar sakani ke jaka ban senran lang sipor bat kita khat jong kini kikun hun seng bahalang hak Khanapara Nagalang jongi kiseng balang luar negeri ke Jaka berwan jurip ya kena ke kasino kaba ke sorkar ketemu ban peniak cak kemat nagalang jongi kiseng hoj nilai ke jingkran nau chief minister Pak Presiden Tersong Henry ngim syanya eki namar kide-kide gibriu tiba syukran nak ketin hari ke kam kaya cak bat nagalang jongi kiseng idone ke jisukya ke kapor kaba ngimut perle jurip sampai sapok Henry kilakhang lagi talah nagalang jongi kiseng Idon ya kajing saukhya ka ba bat kajing persya ba dalilai kin bit banbu ya kena kasino hone ka thamri bhoi bi kujongi idon ya kajing saukhya namar kena kasino ka kta ya gikun samla khamtam nginginum priang ya kajing ong jong ka sorkar ba bat kentiu ya ka turis ha kena ka state Meghalaya ka jongi lengba ka kasino kata kalong persya nagalak ni kaseng ni punpau kajing persya jur hado ka sorkar balai kampai chua bat kentiu ya kiyok kam yok jam ya gikun samla kaum penban dak kabawan ra ya kene kasino kade man kentiu ya katoris balai ki perkhat suaya ki kun ki hajar jong kabriu hanyu trap khamtam jong kadong ribhoi kabasang sadin hadu kata-kata ngi persajur ya kene ke sorkar MDA kaba thumu banonra ya kene ka ketem khalai hangne athem ribhoi bi ke jongi kamar ngitip ka jingdon jong kene kasino kan ta ya kalawai jong kun samla ina kene ka seng pun ba ka sorkar kalak thong ya kiseng balang banong banbu kam ar pombot kawai keseng de nagalang jui ni persya e kata wa nom penbit yengi kiseng balang da kata ka bapin aikam ajam mengenai po kasino ngi nom tre dalele ikren syai ka sorkar ba ngin mandai ban yadil ya kane ka isu ka ba ka sorkar ka nonra ya kane ka khalai kasino hangne kidon bunjai kamdai de ka khalai ikam aurea ikam yadi yabam Dai na tagadaw ba ngim kuwa ba ka thamri bhoi ka jongi kan kala kum ka sadam bat ka gomera ibn pausai sa ka government ba kadai ban sange mardor ya kane kasino namari suju bang badu mata ka sorkar napo kaya bai ekikam dai na tagadaw lang ka seng diwan ban inspect ang sport ban ka susi kalong ba kikhang mata ka si ban naglang ka seng ikran sai ba kanomput tang mata ka si kat ba ka sorkar kampat aya ka notification bersange bantat ba kalau pensange ia kena kasino nagalang duwi giseng inom songthaj dalai leiru ja kat baja long kat balong ngila long ki baredi ban yakun ba ka sorkar banginom kuwa ba ka sorkar kanonra ia kena kasino hagane ka ribhoi ba ik ke jongi naga ege bangiyo banlum apo ka assembly ban sudap hagdo bar nga yes yo snow bro bar ngilai iru ikot kisla ba ka sorkar kala depan ai license ya lain wot kibriu ban penya ya kasino hangne ko telar jungi de kat ko kejing tim
pabun ikin debe apo riboy gijungi bakne kajing ai gini license ini casino gede hajin bagi wanra ya ka ain ka bagiong ka Meghalaya regulation gaming law hawasnam arjar way kini ka ain ka keren lightly gibenta ka benta ka benkong ka bagiong ka long ban wanra ya ki physical location ni gijaka ha ka ba kinde kita jikam khalai ani ki casino buang ha tin nongwe ba kata ni ka ain ka ai license ya kun teki bere ki bala nani ki bedon kita kajing buon bu ya ki jam khalai kata ka beningko ka ba ka ain ko keren ba pila bandon du ka online gambling labumun makum bay la kai game ki kena aku ki mobile piraru banya khalai aki mobile ki jopi lemba ka online lemba ka internet bagi mobile ki ba akti ka balai pa kani ka ain du ka keren sepang ka online betting labumun ba pila ban ya thong pisa na ka benta ki jile kai ki boker aki sport cricket football bat kiwe de nata kadau kajing persya jungi kamdei tang na ka benta ka casino kajing persya nagalang sa di ban weng ka anyi pro kowe namar ba tang ka casino kamut ni kade ko pai ba le persya lupa kabangi da songu sobrom ya baro kiseng gi balawan sekmat ban man pedi kata kajing persya ba kajing sungo kajing pai ba na ka bisim khia na ka benta ikun ki kiti ba klowe jo ka jela ba khamtam e jo ka temri boy nang tapat aku juga por kajing ketu kalau ruban petlem ni kini giwe pat ki kendon ai ki ba ailat ya online gaming but online betting kaba kini gelak penwanra sigun ba kajing tu dong ki kun samla bangi iba mentat mobile kala long sisa ki ke borok ki don ka bor ha ki ki jumki kala sai hadin hambut kini kanang pen kerni pat ya ki kun samla ru ha kabai de ba ki kam khalai ndai na ki mon si casino ru kin lek kai haye kin lek kai ha ki jaka ki bidon la bendon ki lek kai ru ki jaka pule la bendon ki lek kai ki jaka ki ba mo ki ba per bagi kun samla ki la ban penop ya lebih hati kini ki resnio na ta daw ka jiku shlo na kaleng ka sokka manwan ra ya kini ka kam khalai lungba ki rukom ki ba per ba ban ya thong pisa galong sisa ki ka bakta ya jela bat ka ba ha kerteng jong ban wanra ya kata revenue lan ne ban penyo nong ya ka sokka nring idang iipat ha kini kindat si ba house na marja ka kendai apo khat ars pa krur ka pisa ka ba ka sarkar ka pelai nakada ka jimbam lung khajna ha ka kom ka bedai kalau dah siliang pi pelaj khajna siliang pat pi omot peniang dak casino belum khajna naso ba tang ini ka bodon hak tir pi ngak pelaj dupa pi non ra kum lui te ba thumai ki ban long ban tang ki kitem ki ban shu ai ki kam auria ki kam jebo ki balak ban mi lai pujai ha ka balak ban diru ka long peniang mo yom ki babun ba ki kun samla kun te ba sundan dina tak daw ka jikerpa ya baro ka pai ba nang sumjong ki temri boy ba jela ba gowe ban yesno tilang na ka benta kani ka baki kung kiseng le ni syakwan kon pau ka so ki pai ba ni songo ikirang ba kilong kume ki samla ki buan syakwan ba mong ba ka jiwan jo ki syakwan gelang peni ki kam ki ba hari ki ba sarkar sang banle ba ki bele banyada yeldi na kaliang jong pai ba bat hago jo por banyalam baklai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.